Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ni munyemerere tubane muri amakuru agezweho kuri aya manywa yo kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026. Na makuru tugiye kwa twibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira: guhindura itegeko nshinga nibyo Tshisekedi ashyize imbere ari gukora haranira ubutitsa. Uyu rero ngo nabikore niba ari akagabo. Ni C.Naanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo tanze Gasopo itazigera isubirwamo. Hanyuma suwe gusa kuko n'uwitwa Fayulu bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu nawe yijeje kwitambika Tshisekedi mu gihe agerageza kuyobora manda ya gatatu. Turaje turebera hamwe uburyo ibya Tshisekedi bihindutse ku munota wa nyuma, uburyo isosiye iguye mincisha umugambi we usa nkaho ugiye gupfuba. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi babwire ko amashyaka 5 ya opposition ashobora kutazitabira amatora yo muri 2027 bitewe n'iki. Turaje tubifi muziri muzingo. Turanyarukira Ibaraka, societe civile yasabye ko ingabo za Congo FARDC zo mutwe wa Hibu Special Force zirukanwa nyuma yo gushinjwa ibyaha bikomeye. Hanyuma Ilubero abaturage barasaba leta ya Tshisekedi gutoza no gucunga neza wazalendo nyuma y'ibyaha bikomeye byakozwe muri bo cyangwa se byakozwe n'umwe muri bo muri iyi teritwari. Turaje tubikomozeho. Imaniyema hadutse ubushyabirani budasanzwe mu banyapolitiki bo muri iyi ntara barafiki. Turaje tubive muziri muzingo. Munyemerere duhere kuri breaking news itaragaragarizwa ibimenyetso. Nta official statement irashimangira koko byabaye, ariko biravuga ko abarwanyi ba M23 mu by'ukuri bamaze kurekura tumwe duce tw'ingenzi two muri Pledo Rusizi nyuma y'uko rwose byakomeje kugenda bihuhiswa ko M23 igomba gutsindwa cyangwa se gakubitirwa muri biriya bice bijyanye no kuba coalition yifuza kubifata ikabyigarurira ikanabyifashisha mu mugambi wo gutera u Rwanda mu buryo ngo buzayorohera cyane. Intambara irakomeje muri Burasirazuba bwa Kongo, ubushyamirane bukomeje gufata indi ntera, ari nako mu by'ukuri amahoro aganirwaho ngo harebwe niba yagaruka cyangwa se yaboneka, bikaba ibyo busa. Biravugwa neza ko batayo cyangwa se hari ingabo nyinshi za M23 ndetse n'impunda za rutura Basohotse cyangwa se izi ngabo za M23 ngo zasohotse n'intwaro zazo mu bice bigiye bitandukanye muri Pledo Rusizi. Ndabona abakorana rwa guverinoma Kinshasa bavuga ngo ni Kamanyola. Iyi Kamanyola murabizi ko iri mu ntera kilometero nka 75 werekeza mu mujyi wa Uvira. Ni route nationale, ni route principale cyangwa se route nationale 5 yerekeza Uvira. Kuva Kamanyola ugera Uvira ibice ucamo bya Sange, Ruberizi na he Ruvungi werekeza za Kavimvira. Ariko amakuru aragaragaza ko ubundi mu minsi ishize twabwiraga ubushyamirana hagati ya coalition mu bice bya Sange ndetse na za Kabunambo hagati ya FARDC na M23 barasana. Ariko noneho inkuru iri kugarukaho aka kanya suko M23 ngo yarashwe na coalition we nanga yirukanwe muri byo bice, ahubwo mu by'ukuri ngo yahisemo gusohoka ku munsi wo guhesha kwa gatandatu masaha y'umugoroba. Niko amakuru avuga ngo hari uduce tw'ingenzi M23 yarekuye muri Pledo Rusizi cyangwa se mu kiba cya Rusizi. Rero bikavugwa ko imidugudu M23 yarekuye, haravuga agace kitwa ngo ni Mutarure, haravuga Bwegera, kuva Mutarure Bwegera werekeza Sange. Ahangaha ngo M23 iri gusubira inyuma ndetse ngo bya burundu iri kwimura ingabo ndetse n'ibikoresho, hakabaho no gusimburana kw'ingabo bidasanzwe ngo cyangwa se bisanzwe. Amakuru agaragaza ko nyuma y'uko M23 ivuye mu mujyi wa Uvira mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka, hakomeje kugenda havugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri teritwari ya Uvira. Abenshi bakavuga bati nicyo M23 yanga ahari umutekano muke bishaka gutabara abaturage ko bishoboka ko yakwa advancing igafata uyu mujyi. Ari nayo mpamvu abagize huriro Fadiko ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa amaze iminsi batangaza ko uyu mutwe ufite gahunda ikomeye yo kwisubiza Uvira uturutse mu bice bya Remera utanyuze mu bice by'ahangaha za Kamanyola na za Sange na Ruberizi. Hanyuma ikiri kuvugwa niki? Nabwo hari itangazo M23 igeze ishyira hanze rigaragaza ko koko yarekuye utwo duce two muri teritwari two muri Pledo Rusizi, ahubwo nibiri kuvugwa nabo kurande rwa guverinoma Kinshasa bitaragaragarizwa ibimenyetso, nta mafoto, nta mavideo, nta majwi, ariko turacyakomeje kugerageza kugenzura neza niba koko aya makuru ari impamo. Ni nyuma y'iminsi 3 M23 irwanye na wazalendo mu mirwano ikomeye cyane hano muri teritwari ya Uvira, agace kitwa Kigurwe. Hangaha
Uvira habaye imirwano mu minsi 3 ishize, ni mu kilometero nka 7 uva mu mujyi wa Sange mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma bikavugwa ko rero ni imirwano yasize ihitanye abazarendo batagira ingano, yagize ingaruka cyane ku batuye mu bice bya Kabunambo, aha ni muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ituzanga hakigurwe ryaragarutse, ariko mu by'ukuri ubwo bari bwose ku baturage bavuga bati ntabwo twakwizera neza ko ibintu ari ubuhoro, ari amahoro, bati nubwo bwakwira hari tuze ariko bwacya hari imidugararo. Ahanga Uvira nta byinshi biri gutangazwa, nta gihamya cy'uko M23 yari kuri ibyo bice, ariko dukomeje kugerageza buri kimwe kugira ngo tumenye ukuri guhari. Ubwo komeza ubana natwe rero kugeza mu by'ukuri umenye neza byinshi birambuye. Hanyuma reka tugaruke turebera hamwe bitangazwa na C.Naanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, nkuko nari ntangiye mbibabwira. Tshisekedi ari kurwana intambara yo guhindura itegeko nshinga, hamaze iminsi hatorwa mu by'ukuri ibijyanye n'iri hame, ese bikorwe cyangwa se birekwe. Yes, ngo arashaka guhindura itegeko nshinga, bati ariko azabikore niba ari akagabo. Ni byatangajwe n'umuzabikorwa w'ihuriro AFC M23 C.Naanga, ubwo yavugaga ku magambo aherutse gutangazwa na Tshisekedi aca amarenga ko yiteguye kuyobora manda ya 3 binyuze mu guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero kuri wa 6 ushize, umuzabikorwa wa AFC M23 yerekanye ko ikiganiro Perezida Tshisekedi aherutse gutanga kigaragaza ukuntu atajya ahinduka, ahora abeshya ndetse ahora abeshya ahakana ibyo yakoze no kugereka amakosa ku bandi mu rwego rwo guhisha intege nke z'imiyoborere ye. Yagize ati ninde wabyizera kandi tuzi ko ejo azaza agasaba imbabazi. Nta kintu nzi, nta kintu nari nzi, ntabwo nari mbizi, ntabwo bambwiye ko ikosa ry'u Rwanda, oya. Ati ntabwo bambwiye ko ati ni ikosa ry'u Rwanda, oya, ni ikosa rya Paul Kagame, ni ikosa rya Kabila, ni ikosa ry'intambara. Buri gihe ati buri gihe n'abandi bantu, ariko we nta na kimwe. Ejo rero nimuzatungurwe kuko azavaho, mu minsi iri imbere azavaho. Ni C.Naanga mu buryo bwo gutebya. C.Naanga yagize ati kandi ntibizabatungure, azavuga ko atarazi ko yari perezida. Yahamagariye imitwe ya politike na societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya inyuma ya AFC M23 bagakomeza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi no gutabara igihugu. Ati arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari akagabo, ariko kubitureba ndavuga mu izina rya AFC M23 turavuga ko ari cyo gihe. Kandi ikiganiro n'itangazamakuru cyatumye abanyekongo bumva imigambi ye, ngo AFC M23 ihamagariye kwishyira hamwe ku mitwe yose ya politike, inzego zose z'imibereho, kwihuriza hamwe muri uru rugamba rwo kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe yose ya politike ni iri mu buhungiro, n'iri Kinshasa ndetse n'iri muri Union Sacrée, ihuriro riri ku butegetsi, itavugisha cyangwa se ituvugisha mu ibanga. Ati turayisaba kwihuriza hamwe inyuma ya AFC M23 tukarwana urugamba kugira ngo turinde igihugu, kugira ngo tugarure igihango cya Repubulika yacu. C.Naanga yakomeje avuga ko biswe inyeshyamba, abaterabwoba. Ati ariko ikizwi neza turi umutwe wo kwibohora n'impinduramatwara. Akomeza ashimangira ko icyo bagamije ari ukuzana impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko ibyo bahoze barwanira bamwe babonye nko kurwanira ubutaka bireba igihugu cyose. Ati turarwanira kubohora abanyekongo, ndetse harimo n'abatavuga rumwe n'abatarumva ko ari bo turwanira amoko yose ya Kongo, turwanira igihugu cyose cya Kongo. Mu kiganiro yaherutse guha itangazamakuru kwa 3 ushize, ari nacyo cya kabiri kuva yongera gutorwa mu mwaka 2023, Perezida Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza ku kwiyamamariza manda ya 3 naramuka abisabwe n'abaturage. Mu batamushyigikira rero ko ahindura itegeko nshinga harimo n'umunyapolitike Fayulu, bamaze iminsi rwose baracuditse, ariko mbere gato bakaba mu by'ukuri umwe aho yanyuraga undi yashoboraga kuba yahacisha umuriro.
bijyanye no kuba nko muri manda ya Tshisekedi yatorewemo muri 2018 bivuga ko amajwi yayibiwe kuko yari yahatowe uwitwa Martin Fayulu. Uyu n'umuzo w'ibikorwa w'ihuriro rya politike rya Lamuka yemeje kuri ku munsi w'ejo ko afite umugambi wo gukangurira abaturage kurwanya icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo kongera manda ya perezida binyuranyije n'itegeko nshinga. Ibyo bitangaje nyuma y'umunsi n'ubundi Tshisekedi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa akagaragaza ko afite inzozi zo kuyobora indi manda nubwo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritabimwemerera. Fayulu adaciye ku ruhande ati tuzakangura abaturage barabyumva. Iyo mvuze ko tuzakangura abaturage ndashaka kuvuga ko nzahagarara imbere y'abanyekongo kugira ngo nitambike bwana Tshisekedi naramuka agerageje manda ya gatatu. Aganira n'abanyamakuru n'abamushyigikiye uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi yibukije ko ikibazo cya manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu cya Kongo cyamaze guterwa utwatsi n'abaturage ba Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Yemeza ko yiyemeje kongera kukirwanya. Fayulu rero yashubije mu buryo butaziguye ibiherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu Tshisekedi mu kiganiro n'abanyamakuru nkuko amakuru abishimangira. Ati nabwiye Kabila Felix Tshisekedi ari ruhande rwe, twarahanganye, twashyizeho umurongo utukura, manda ya gatatu Kabila ntazayigira. Tshisekedi nawe rero ntazigera yigira kubera ko adakomeye kurusha abanyekongo. Nyuma y'inama nyuma y'Imana n'abantu kandi aba baturage bahisemo ko nta muntu n'umwe uzigera akora muri icyo gihugu manda ya gatatu. Ibyatangajwe na Fayulu bije mu gihe hari umwuka utari mwiza muri politike irangwa n'impaka zikomeye z'urudaca zerekeye impinduka cyangwa se ivugurura ry'itegeko nshinga. Ubu akaba ari byo bikomeje kugaruka mu makuru avugwa cyane muri iki gihugu. Mbere ye Sange-Uvira perezida w'ishyaka rya M23 nawe yari yafashe uruhande kuri iki kibazo, avuga ko rwose atemeranya no kugerageza uko ariko kose kongera manda ya gatatu ya Tshisekedi. Avuga ko yizera ko Kongo idashobora kwihanganira ikindi cyiciro cy'amakimbirane mu nzego. Yahamagariye abaharanira demokarasi kurwananya byimazeyo gahunda iyo ari yo yose yo kutubahiriza itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mu yandi makuru ahitwa Ibaraka twerekezeyo turebere hamwe cyangwa se ducisha amaso makuru ari kuvugwayo magingaya. Kimwe mu bice bicukitsemo coalition mu buryo budasanzwe ngaho diplomacy zikorwa z'abasirikare baturuka Bujumbura bakambuka Tanganyika berekeza Ibaraka n'abandi batandukanye b'Abanyatanzania. Ariko kandi Baraka societe civile yo irasaba ingabo za FARDC zo mutwe wa Hibu Special Force ko zirukanwa nyuma yo gushinjwa ibyaha bikomeye. Uko se Special Force zirakora icyanga muri Baraka niki gitumye abaturage bazihaga bazamaganira kure. Ni societe civile n'imitwe y'abaturage ikorera mu Jepfo hariya muri Baraka bakajije umurego mu gusaba ko abasirikare ba FARDC bo mu mutwe uzwi nka Hibu bahita bakurwa muri ako gace nyuma y'ibirego bikomeye byo gusahura abaturage, kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kubashyira mu bwoba bukabije. Ibi byatangajwe nyuma y'inama yahuje societe civile, imitwe y'urubyiruko n'abahagarariye abaturage ba Baraka, aho bashinje byeruye iri tsinda ry'ingabo kuba nyirabayazana n'umutekano muke ukomeje kurangwa muri uwo mujyi no mu nkengero zawo. Abaturage bavuga ko aho kugira ngo abo basirikare babarindira umutekano ahubwo bahindutse ikibazo gikomeye cyugarije imibereho yabo ya buri munsi. Nkuko byatangajwe n'abayobozi ba societe civile, bamwe basirikare bo muri uwo mutwe bashinjwa kujya mu ngo z'abaturage bagasahura ibiribwa, amafaranga, telefone zigendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro bakoresheje iterabwoba ndetse n'intwaro. Rero abaturage bati biturabirambe ntabwo ari byo kuba twarebera, turasaba ko izi Hibu Special Force zirukanwa zoye gukomeza kutubangamira. Muri Maniema hadutse ubushyamirane budasanzwe, mutese bimeze bite? Ahangaha ni mu ntara Maniema naho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero mu by'ukuri hari byinshi biri gutangazwayo. Hari umwuka mubi wadutse mu nteko nshinga amategeko y'iyo ntara, aho habaye ubushyamirane bukomeye hagati y'abadepite b'intara ku bijyanye no guhamagaza no kubaza guverineri wa Maniema Moise Kabwankubi. Ibi bibaye mu gihe politike yo muri Maniema n'ubundi maze igihe irangwa no kutumvikana hagati
y'abashyigikiye ubuyobozi buriho n'abifuza impinduka mu micungire y'intara. Ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage bavuga ko ayo makimbirane ya politike ashobora kudindiza iterambere ndetse n'imikorere y'inzego z'ibanze. Ilubero naho haravugwa byinshi bikomeye cyane kuri wazalendo. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Noneho birasa nkaho wazalendo ngo nta myitozo bagira cyangwa se hari discipline batagira, batigeze batozwa. Ibaze ko abagize societe civile bahagurutse bati ntago wazalendo ari abantu bo kuba barindira umutekano abaturage. Societe civile muri Lubero ahangaha yasabye leta Kinshasa no gufata ingamba zikomeye zo gucunga no gutoza abarwanyi ba wazalendo amategeko shingiro agenga abasirikare n'amahame mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Nyuma yaho umwe muri bo muri abazalendo nyine akatiwe igihano cy'urupfu azira ibyaha bikomeye yakoreye abasivile muri biriya bice. Uyu murwanyi warazwi ku izina rya Far West, uyu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kwica umumotari ndetse no gufata ku ngufu umukiriya we mbere yo kumwica. Ibi byaha rero byabereye Ikimbulu ni muri teritwari ya Lubero mu cyumweru gishize. Iki cyemezo rero cy'urukiko cyateje impaka n'impungenge zikomeye mu baturage cyane ku ruhare rw'imitwe ya wazalendo muri biriya bice ikomeje kubica bigacika ifasha FARDC mu rugamba rwo kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rivugwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Iwazalendo rero ni izina rusange ryahawe imitwe yitwaje intwaro yari yiganjemo urubyiruko n'abarwanyi mu mitwe itandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, abari bazwi nka Maimai bihurije bamwe bitwa wazalendo. Ubwo rero mu myaka yashize bamwe muri abarwanyi bagiye bagaragazwa nk'intwari muri utu duce cyangwa se mu duce runaka kubera uruhare rwabo mu kurwanya M23. Nyamara kandi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo yakomeje kugaragaza impungenge ku myitwarire ya bamwe mu wazalendo bashinjwa ibikorwa birimo bwicanyi, gusahura abaturage, gufata ku ngufu no gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Ubwo rero abayobozi ba societe civile muri Lubero baravuga ko ikibazo nyamukuru ari uko benshi mu barwanyi ba wazalendo badafite ubumenyi buhagije ku mategeko ya gisirikare ndetse rwose n'uburyo bwo kubaha uburenganzira cyangwa se kubaha uburenganzira bwa muntu mu bihe by'intambara. Hanyuma reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi tugana ku musozo. Mu Burundi haravugwa inkuru nayo ikomeye cyane. Murabizi ko hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka 2027 aho ishyaka CNDD-FDD rihanganye n'andi mashyaka atandukanye. Bigaragara ko ari naryo iri shyaka ari ryo rifite amahirwe yo kuzegukana intsinzi bijyanye n'uko hatangajwe Perezida Ndayishimiye kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu n'ubundi muri manda ye izaba ari ya kabiri. Hanyuma ariko biravugwa ko amashyaka yandi agera kuri 5 ya opposition yopozinga CNDD-FDD bishoboka ko mu by'ukuri ngo arateganya kutazitabira aya matora bijyanye no kuba rwose babona ko ari nko kwikinira kujya guhangana na CNDD-FDD, ishyaka riri ku rwego rwo hejuru hariya muri kiriya gihugu riri ku butegetsi maginga ya. Itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yakizwe ku itariki 3 Gicurasi, nicyo navuga 2027. Itariki 3 Gicurasi 2027 nibwo amatora ateganyijwe. Ejo tariki 8 Gicurasi 2026 nibwo byatangajwe na komisiyo yigenga y'amatora seni. Ariko mu itangazo ryahurijwe hamwe amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo nka CNL, harimo Iprona, harimo Kodebu, harimo DCP ndetse na Frodebu, yasabye ko hategurwa ibiganiro hagati y'abanyagihugu nka kimwe mu bisabwa kugira ngo haba amatora ayari yose. Hanyuma kubashyize umukono kuri ubwo busabe kwitabira amatora ya perezida byaba ari imburagihe kandi bidakwiye. Baratinya ikirero gusubiramo ibintu byabaye amatora y'abadepite mu mwaka 2025 aho bamaganya amakosa menshi kandi bakinubira ko kuva icyo gihe nta vugurura ryigeze na rimwe rikorwa. Niyo mpamvu rero icyifuzo cyabo ngo gufungura ibiganiro bya politiki hagati y'abanyagihugu kugira ngo nk'uko babivuga bakure amasomo ku byabaye. Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'ishyaka Iprona agira ati niba amatora ateguwe nk'uko twabibonye mu mwaka 2025 kwitabira amatora nk'aya byaba ari ibinyoma. Ibi byakongera guteza ibibazo
ku rwego rw'imibanire kuko na seni itegura amatora ntabwo yigenga uyu munsi. Turacyakeneye rero ibiganiro, turacyakeneye kubiganiraho no kwizera ko kuri iyi nshuro azaba mu bwisanzure. Ku ruhande rwe rero Doriane Munezero, umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ushinzwe itumanaho, yagize ati biteye isoni ishyaka nka CNDD-FDD ryiyemeje byimazeyo politiki ishingiye ku bwinshi bw'amashyaka, ariko demokarasi ikuze nk'uko tubyumva mu Burundi ntishobora gukora bitewe n'iterabwoba rihoraho ryo kwanga kwitabira amatora muri buri cyiciro cy'amatora. Buri gihe rero haba hari ibitagenda neza, buri gihe bagira ibyo basaba ngo bitabire, rero biteye isoni kuri demokarasi y'u Burundi. Kugeza ubu rero guverinoma ntiyigeze isubiza iki cyifuzo gisaba ibiganiro, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yabinyujije kuri X yaciye amarenga yuko ashobora kwemera ibyo biganiro. Mu kirundi cyiza cyanditse neza yagize ati narakiriye ubutumwa imigambwe 5 yanditse, turatahura ko hari abantu bumvise amatora umutima utaguma hamwe, mwe nabo bakeneye ikiganiro cy'umuvyeyi. Ndabahumurije nk'umuvyeyi w'abarundi bose, narirya nsozereye ingendo mu ntara zose, ndemesha abenegihugu nabo aho bukera nzobashikira. Hagati aho kuva muri Mata 2026 ishyaka CNDD-FDD ryamaze kwemeza umukandida waryo ko ari Perezida Ndayishimiye. Mu by'ukuri nta gihindutse. Muri 2025 kandidatire mu matora y'abadepite ya Agatorwasa, umwe mu bantu bakomeye cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba n'uwahoze ari Perezida wa CNL, yanzwe na Seni, iyi ni komisiyo yigenga y'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri Zapes muri aya makuru agezweho kuri aya manywa yo ku cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.